Poštovani gledalci, dobroveče vam želim. Imamo jednog kontraverznog gosta. Nije biznismen, a nije ni ono na što se kontraverzni odnosi. U pitanju je na moje zadovoljstvo žena. Dok se za njeno ime najčešće vezivalo da je odmerena, umerena i lepa, ona je tvrdila da bi više voljela da je umesto Nicole Kidman zovu Margaret Thatcher. Posle toga je došlo izgleda i vreme političkih diskvalifikacija, ali i vrlo teških uvreda, gotovo nedopustivih na račun jedne žene. Ne znam da li je postala gvozdena ledi, ali imam utisak da je morala da ima gvozdeni stomak. Naš večerašnji gost je predsjednica Parlamenta Srbije i v.d. predsjednika Srbije, gospođa Nataša Mićić. Dobroveče vam želim. Dobroveče. Je li bilo ipak bolje da budete Kidman? Ona je završila glumačku akademiju, ja sam završila pravni fakultet i 90. godina učlanila sam se u Građanski savez u Užicu, koji je inače blizu Drine, i bilo je tada veoma hrabro učlaniti se u stranku koja ima antiratnu politiku u tom ratnom ludilu, i danas bih uradila isto pod istim uslovima. Mislite da ste zbog toga više nalik na Thatcher? Vidjet ćemo, to će oceniti naravno građani. A kako trpi sve ovo što vam se dešava i vama i nama vaš stomak? Pa ne radi se tu samo o gvozdenom stomaku, tu su potrebni i čelični živci i dosta snage i znanja. Trudim se da iskustvo nadoknadim time što prilikom donošenja važnih odluka pribavljam mišljenje i od pravnih stručnjaka, od analitičara, od kolega političara, i evo, ovo je prilika da im se zahvalim za to. Jel umete vi da glumite? Je li potrebno to jednoj političarki? Ne, mislim da nije. A kako trpite kad čitate tekstove o sebi, ako ih čitate? Za sada dobro trpim, mislim. Uglavnom su to neargumentovani tekstovi i dobro podnosim za sada. Ne stignem baš uvek sve i da pročitam, po nešto i propustim, verovatno. Ponekad izgleda i bolje da propustite neke koji imaju u sebi uvredljive sadržaje, ali možda nije loše da redovno iščitate one koji imaju kritiku. Ono što međutim interesantno je da je mnogo manje onih koji su izgleda primetili da ste ipak, ako ništa drugo i ako vam zameraju ostale stvari, održali reč i zaista raspisali izbore u roku koji ste bili odredili, nego onih koji ovih dana pominju da li Nataša Mićić kad kaže ja sam donela odluku, stvarno to misli i veruje, ili iza nje stoji DOS, DS ili, kako se u poslednje vreme govori, struja DS-a. Po meni je sasvim normalno da se održi reč. Oni koji su na javnim funkcijama treba da budu dosledni i to je sasvim prirodno i logično. A što se tiče donošenja odluke, ja sam je zaista donela, potpisala sam je, dakle ja sam preuzela odgovornost za donošenje te odluke, no naravno tražila sam podršku DOS-a zato što mi je potpuno jasno da DOS treba da ima zajedničkog, jedinstvenog kandidata i da Srbija mora da dobije izabranog predsjednika. I ja verujem da će na sutrašnjoj sednici predsjedništva DOS-a oni doneti odluku o kandidatu DOS-a. Pa li to znači da doživljavate kao maliciozne komentare ona je donela odluku? Pa doživljavam. Ali stojite iza toga da je odluka i vaša? Da, stojim iza toga da je odluka i moja. Imala sam podršku moje stranke, Građanskog saveza, imala sam podršku DOS-a. Podsjetila bih da sam već u julu najavila raspisivanje predsjedničkih izbora i da mi je, moram u najmanju ruku reći, čudno da su neki prilično iznenađeni zbog toga. Posebno neki legalisti koji propagiraju poštovanje Ustava i zakona, a kad donesemo odluku poštujući Ustav i zakon, oni su protiv toga. O tome ćemo, ja mislim, do detalja malo večeras da raspravimo, da bi stvarno vidjeli kako stvari stoje. Ali evo na ovom uvodu me ipak zanima, jel se vama čini da je teže vući poteze koje ste vi vukli u prethodnom periodu, ipak je DOS i koalicija od 18 različitih stranaka, ili je teže podneti komentare takvih vaših poteza? Nije teško donositi odluke kad ste uvereni u ispravnost tih odluka. A što se tiče oštrih ocena, one su obično neargumentovane i to pokazuje da nijedna odluka nije dovedena u pitanje. Bilo bi mi teško da jeste, da sam uvidela da sam zbog toga pogrešila, no to je legitimno pravo opozicije i oni koriste svoju ugodnu poziciju neodgovornosti. To je njihov posao.
Sada da vidimo da li su baš te kritike neargumentovane. Vi ističete da je dakle jedini razlog raspisivanja izbora to što ste hteli da održite reč, a valjda ste hteli da održite reč da biste ispoštovali zakon. Ali se na vaš račun ipak upućuju kritike da ste zapravo prekršili i Ustav i zakon i u tom smislu se navodi više argumenata. Najosnovniji su oni da se vama zapravo osporava pravo da ste uopšte imali pravo da donesete takvu odluku, a drugi koji se najčešće pominje da ste ipak, iako tvrdite suprotno, probili rok. Možete li da odgovorite i na jedno i na drugo argumentovano, a da ne glumite? Poštovala sam Ustav i zakon i to je potvrdio i Ustavni sud. Kao što je i vama poznato, oni su u svojoj odluci rekli da sam ja poštovala zakon i Ustav. Pravo da donesem odluku dao mi je ovaj zakon o izboru predsjednika Republike, ja sam ga poštovala, a što se tiče roka, također sam to u dozvoljenom roku izvršila, odnosno raspisala izbore. Prilikom donošenja odluke u februaru, kada sam odložila predsjedničke izbore, imala sam to pravo po tadašnjoj odredbi zakona o izboru predsjednika Republike. I u toj odluci ja sam vezala raspisivanje izbora za donošenje novog ustava, odnosno do početka redovnog zasedanja. Dakle, ispoštovala sam tu odluku i pošto Ustav nije gotov, a to jeste naš najvažniji zadatak, to je naše obećanje koje smo dali 2000. godine, pošto sam dobila pismo predsjednika Ustavne komisije 11. septembra, je potpuno bilo jasno da novi Ustav neće biti gotov do početka redovnog zasedanja, onda sam donela odluku i raspisala predsjedničke izbore. Inače se raspisivanje predsjedničkih izbora vrši u formi odluke. To nije ukaz, nije naredba, nije dekret, nije zaključak, nego je to odluka. Čekajte, kad ste već doneli ovu knjižicu, do duše nisam imala, ali sam listala neke papire pripremajući se za ovu emisiju i ako se ne varam, a ispravite me, ja nisam ni glumica ni pravnik, vama je zapravo to pravo dato tek nakon neuspelih predsjedničkih izbora. Ili grešim? Da, to pravo mi je dato tek nakon neuspelih predsjedničkih izbora. Kako to glasi? U čemu je sada zapravo spor? Većina naših građana... I pre nego što sam donela odluku, to moje pravo je bilo osporeno pred Ustavnim sudom. Jel znate tačno glasi kako glasi taj sporni član? I kad sam donosila odluku, ja sam rekla na Ustavnom sudu je da oceni da li je taj član u skladu sa Ustavom. I kada sam donosila odluku 6. februara. Međutim, Ustavni sud nije donosio odluku do 18. februara. Meni zaista nije jasno zašto oni nisu doneli odluku ranije. Čekajte, ali šta kaže taj član? Taj član kaže da predsjednik Skupštine može u roku od 60 dana odlučiti o raspisivanju izbora nakon neuspelih izbora. To je član 5. zakona. Dosta je neprecizan, moram da kažem. Znači, može da odluči. Vi ste to pravo iskoristili, jer tako, zato što ste tada rekli da ćete raspisati izbore ili do završetka Ustava ili do početka jesenjeg zasedanja. Da. Ali tu vam u tom članu uopšte nije rečeno da možete da donesete odluku kada ćete to da raspišete. Doduše nije vam ni zabranjeno. Da, dozvoljeno mi je. Imala sam to ovlašćenje i ta odredba je doneta upravo zbog donošenja novog ustava, odnosno zbog naše obaveze po Ustavnoj povelji da prilagodimo ili donesemo nov ustav u roku od 6 meseci, pošto je taj rok prošao. Prošlo je više od mjesec dana od toga. I zato vam kažu da ste zapravo probili rok? Ne, nisam probila rok. U oba puta i to je potvrdio Ustavni sud. Apsolutno nisam probila rok. A li to znači da ste vi mogli da kažete, recimo, donosim odluku da se izbori raspisuju u aprilu? Ako je taj član tako baš neprecizan. Mislite ove godine ili iduće godine? Pa sudeći po tom članu izgleda da ste mogli mogla sam i ove godine i iduće godine, ali pošto sam ja demokratski opredeljena, naravno da to nisam na taj način uradila, nego sam imala osnovnu činjenicu, to je donošenje novog ustava i oko toga je postojao široki konsenzus. Podsjećam vas da je Beogradski sporazum koji je prethodio Ustavnoj povelji potpisao i gospodin Vojislav Koštunica i gospodin Miroljub Labus i pokojni premijer Đinđić i tada je dakle postojao široki konsenzus da je važnije doneti novi ustav nego izabrati predsjednika. Ali, pošto nismo u tom roku
doneli Ustav, sada nam je važno da izaberemo predsjednika koji svojim autoritetom i legitimitetom može da doprinese donošenju novog Ustava. Pa dobro, zato i vas kritikuju zbog toga što menjate prioritete, a prioritet nad prioritetima i prema tvrdnjama DOS-a je Ustav. Prioritet je i dalje Ustav. Ustav je prioritet. I dakle, u tom prioritetu je doneta prva odluka da se odlože predsjednički izbori, da dobijemo nov Ustav i da po novom Ustavu biramo predsjednika. I dalje je prioritet Ustav, ali pošto nemamo predsjednika, sada je važno da izaberemo predsjednika koji će doprineti da Srbija dobije nov Ustav. Među onim komentarima koji upravo kažu pa kad niste doneli Ustav nije imalo razloga i kad niste onda raspisali ili niste promenili izborni zakon i tako dalje, sad imamo argumente protiv. Iznosi ih opozicija, mada su se neki delovi tih kritika mogli čuti čak i od određenih članica DOS-a. Prvi je, trebalo je sačekati Ustav. Zašto se onda nije sačekao Ustav? Već sam dala odgovor na to pitanje. Zato što je očigledno da do kraja godine neće biti Ustav gotov. I zato je bilo potrebno raspisati izbore. Drugo, dvostruko sam vezala donošenje odluke o raspisivanju izboru. Rekla sam do donošenja novog Ustava, a najkasnije do početka redovnog zasedanja. Redovno zasedanje počinje 1. oktobra. Dakle, donela sam odluku u tom roku pre redovnog zasedanja. Jel mislite da biste trpeli kritike ili da bi kojim slučajem na našoj političkoj sceni možda postojalo neko političko jedinstvo, makar oko tog pitanja, da niste sad raspisali izbore i recimo niste održali tu reč koju ste tada dali? Mislite li da biste trpeli iste kritike kao i sad? Naravno da bih. Mislite? Pa naravno. Pa to znači da Srbi ni oko čega ne mogu da se složi. I kad ih nisam raspisala, bila sam kritikovana, i kad ih raspišem, sam kritikovana. Izgleda da je dobro da ja budem meta nekima. Nažalost, ja to neću da budem i iz tog ličnog razloga smatram da Srbija mora da dobije izabranog predsjednika. Ali kao žena trebalo bi da imate jednu racionalnu crtu. Mi, bar žene, volimo da se pravimo da smo racionalniji od muškaraca i da kažemo, ok, ako Ustav nije donet sada i ako ima šanse, odnosno, kako tvrde svi zvaničnici, da će biti zapravo donet nacrt Ustava do kraja godine, a da bi trebalo da bude potvrđen na referendumu 15. februara, dakle na Sretenje, da kažemo, pa dobro, možda smo mogli još toliko da sačekamo. Nismo mogli, imamo zakon i Ustav. A što vam je rekao premijer Živković? On je svojevremeno govorio, ne ide nam loše ni bez predsjednika, evo Nataša Mićić je tu. Premijer, koliko ste i sami mogli da vidite, se složio. Naravno, kad smo došli do toga da je u pitanju poštovanje zakona i Ustava, što jeste prvi element pravne države, nije bilo izbora. Apsolutno nije bilo dileme da li se može kršiti Ustav i zakon. Apropo racionalnosti, gospodin Đelić je odmah izračunao koliko će to da košta. Doduše rekao je moraju se naći pare za izbore, ali opozicija sada stalno govori o tome koliko su izbori skupi i da nema razloga za neracionalne izbore da se takve pare troše i u ovoj situaciji. To je potpuno besmisleno govoriti o tome da su izbori skupi. Demokratija jeste skupa, ali još je skuplja anarhija ili diktatura, a ministar financije, jasno mi je da je zabrinut, ali morao je predvideti troškove, recimo, oko referenduma. Šta bi da smo dobili Ustav? Isto bi trebalo obezbediti novac za sprovođenje referenduma. I? Je li obezbeđeno? Da, jeste. Ministar je rekao da jeste. Mislim, je li obezbeđeno toliko novca koliko bi bilo potrebno i za to? Da, pa to su otprilike slične pare, ista vrsta troškova. Više me iznenadilo reagovanje ministra pravde, koji je prvi pozvan da kaže da se mora poštovati Ustav i zakon i koji je to malo obesmislio raspisivanje predsjedničkih izbora i rekao da bi predsjednik bio faktički čuvar plaže u zimskom periodu. Mislim da to nije dobro. A što vam je, pa to ćete vi verovatno u svojoj koaliciji malo da razmotrite, mada moramo da kažemo da je gospodin Batić u nekoliko navrata napomenuo da misli da ste se vi sticajem okolnosti raznoraznih, uključujući i taj da i on, odnosno svi vi imate problema s Ustavnom komisijom i izlaskom opozicije i svim tim prologiranjem tog pisanja, da se vi zaista nalazite u jednoj neprijatnoj situaciji, otprilike šta god da uradite da nije dobro. Ali je taj komentar dao za nešto što sam inače htjela da vas pitam. Da li je stvarno taj neko, ako ne čuvar plažu u zimskom periodu, ali ono čovjek sa ograničenim mandatom,
Dakle, mandatom od jedno 5 meseci. I to je upravo jedan od razloga za koji opozicija i ne samo opozicija kaže, pa znate šta, em nije donet ustav, em će biti ubrzo donet, em su izbori skupi, oni obesmišljavaju izbore. Koliko će trajati mandat izabranom predsjedniku Republike zavisi od ustavnog zakona za sprovođenje ustava. Ali svakako, recimo, dobijemo izabranog predsjednika i u tom ustavnom zakonu koji će odrediti statut svih institucija i parlamenta i predsjednika Republike, ne mogu da zamislim neki sljedeći parlament koji ne bi uvažio narodnu volju, koji ne bi ispoštovao činjenicu da je narod na neposrednim izborima izabrao predsjednika. To znači da bi i u parlamentu trebalo poštovati, naravno, tu činjenicu. Jel to znači da vi ne tumačite kao CESID da je mandat tog nekoga, ko bude eventualno izabran, otpočet i da ima da se poštuje svih 5 godina? Kažem, to će biti regulisano... Vi mislite da bi to ipak morao da potvrdi parlament? Zašto ne mislite ovo što misli CESID? Statut svih institucija biće regulisan ustavnim zakonom za njegovo sprovođenje. Drugim rečima... Ima šansi, moguće da se u tom ustavnom zakonu predvidi to rešenje. 5 godina, da predsjednik Republike, što je vrlo moguće i logično. Jel vi to kuražite nekog ko bi sad trebao da učestvuje na izborima? Da, naravno, zašto da ne. Dobro, gotovo sva opozicija tvrdi da ovi izbori ništa ne rešavaju, da naprotiv produbljuju i političku i ekonomsku i svaku drugu krizu koja ovde postoji, ili kako to reče predsjednički kandidat iz prošlih izbora i lider DSS-a Vojislav Koštunica, da je ovo šamar u lice narodu. Jel vi imate utisak da ste nas ošamarili? Nemam utisak, ali takva izjava je krajnje neozbiljna i neodgovorna. I ne mogu da verujem da je jedan ozbiljan političar to sebi mogao da dozvoli. Izgleda da se ono nalazi u nekoj situaciji da je ostao bez politike i ja to gledam svaki dan i u parlamentu, nego jednostavno se dobro osjeća u ulozi opozicionara, u nepreuzimanju odgovornosti, pritom neprekidno promoviše legalizam i institucije. Pa u redu, evo, predsjednik Republike je institucija, složit ćete se sa mnom. Ne vidim onda razlog zašto neko ne bi učestvovao u izgradnji te institucije. Ako se zalažemo za izgradnju institucija. Koje, kako on kaže, vi obesmišljavate? Nema argumente za to, jednostavno. Pogotovo ako je neko legalista i ako čita, ja verujem da čita i ustav i zakon. Dobro, šta su vaši argumenti da ne povučete po tom mišljenju, ne mislim samo Koštunicinom, nego opozicionom, ili te struje mišljenja uopšte, jedini pravi potez da zaista raspišete izbore, ali ne ove, nego vanredne parlamentarne. Imali ste prilike, ne znam da li ste u stvari imali prilike, ali da ste stigli da gledate televiziju, da vidite trenutak kada premijer kaže: uostalom, ja pratim istraživanje javnog mnjenja, narod želi izbore, a svi novinari dobacuju, ali ne ove. Postoji procedura i postoje zakoni i dakle mi ovdje ne možemo da pričamo da li vi želite parlamentarne prevremene izbore ili predsjedničke izbore, nego postoje unapred određena pravila koje se moraju poštovati. Ta procedura jeste suština demokratije i parlamentarni izbori mogu da se u stvari raspišu samo u 2 slučaja. To je prvo, ukoliko je istekao mandat narodnim poslanicima, a drugo, ukoliko predsjednik Republike na obrazložen predlog vlade raspusti parlament. Dakle, to su ta 2 jedina moguća načina da se raspišu prevremeni parlamentarni izbori. Sve ostalo, ovo zalaganje za prevremene parlamentarne izbore jeste samo jedan marketinški potez i onako mahanje praznom puškom. Ali vi ste bili godinama opozicija. Opoziciji je u opisu posla, što bi se reklo, da stalno traži vanredne parlamentarne izbore. I u jednom trenutku i pod režimom Slobodana Miloševića došao je moment kada se jednim disbalansom snaga u parlamentu, zahvaljujući tome što su tada, sećate se toga sigurno, radikali prevagnuli na stranu da padne Miloševićeva vlada, bili raspisani vanredni parlamentarni izbori. Neki analitičari, ne samo političari, nego i analitičari, ukazuju da je u stvari to put, da se najpre obori vlada. Pa u redu, evo imamo sada u skupštinskoj proceduri
postoji zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi, to je podnela Srpska radikalna stranka i vidjet ćemo da li opozicija ima većinu. Kad ćete to staviti na dnevni red? Pa sada na redovnom zasedanju 1. oktobra. Hoće to odmah ići u proceduru ili će biti nešto važnije pre toga? Šta kaže slovo zakona i poslovnika? Slovo zakona i poslovnika kaže da to mora da ide u proceduru, a i da ne kaže, ja bih to stavila, pogotovo zbog ovakvog pritiska opozicije, da proverimo da li zaista imamo većinu. Pored toga postoji i predlog za moje razrešenje, takođe naravno i to ću staviti na dnevni red i odlučivat ćemo i o tome. Ko će imati tih magičnih 126 izgleda će biti pitanje? I za to je potrebno 126, je li tako? Za to je potrebno 126 i tada ćemo videti da li imamo 126. Ali vi ništa niste, kažu da ste zaista hteli da radite na izgradnji institucija, na obnavljanju poverenja i tako dalje i tako dalje. I okej, poštovali ste svoju reč, rekli ste ili ustav ili početak izbornog zasedanja. Da ste nešto hteli da uradite, možda biste umeđu vremenu poradili na izmeni izbornog zakona. U Crnoj Gori, kao što je poznato, onaj izborni cenzus sa 50%, odnosno ukinut je, kod nas nije. Pa se i to navodi kao još jedan od argumenata da sada, kada već neki političari kažu a svakako su integrantniji za narod, mislim, veći su motiv za izlazak na izbore, je to još jedan od razloga zbog kojih neće uspeti ovi izbori, da ih vi zapravo zbog toga raspisujete, da ipak jeste Nicole Kidman, odnosno da glumite. Cenzus od 50% zavisi od poslaničke većine i uslove za raspisivanje izbora u svim zemljama određuje poslanička većina. Tu odluku je, što znate, potvrdio i Ustavni sud. Ja bih htela samo da podsjetim da u prvom izbornom krugu prošle godine, 29. septembra, su građani izašli i uspeli su da pređu taj cenzus, odnosno izašlo je 55% građana. U drugom krugu nije bio postignut cenzus, izašlo je negde oko 45-6% i zato je parlament ukinuo cenzus za drugi izborni krug. Dakle, ukinuli smo 50% za drugi izborni krug. Ukoliko je moglo prošle godine da izađe 55% građana, ja ne vidim razloga zašto ne bi izašlo ove godine. Pa dobro, ali predsjednički kandidati prošle godine bili su i gospodin Koštunica, koji ipak vuče ogromno poverenje naroda, vukao ga i onda kada je dobio gospodina Miloševića, a kao drugi protivkandidat mu je bio gospodin Labus, koga u tom trenutku, da se podsjetimo, ipak je tada još uvek bio, jeste kandidovan od strane G17 kao nevladine organizacije, ali član Demokratske stranke i dakle podržan od koalicije DOS. Jaka dva kandidata su bila u izbornoj trci i naravno da je onda narod bio motivisan. Oni sad najavljuju da će bojkotovati ovakve i ovako raspisane predsjedničke izbore, a DOS najavljuje da će imati svog kandidata. Kako ćete da motivišete građane u dovoljnoj meri da izađu i da vaš kandidat dobije? Ta odgovornost leži i na političkim strankama i na javnosti uopšte, a inače šanse su veće ukoliko DOS ima jednog kandidata, jedinstvenog kandidata. Dakle, problem jeste bio što se biračko telo u prethodnim izbornim ciklusima podelilo oko kandidata DSS-a, neke stranke iz DOS-a su podržale Koštunicu, i oko kandidata grupe građana gospodina Labusa. Dobro, vama kandidat gospodin Mićunović? To ćemo videti sutra na sednici predsjedništva. Priča se o tome i ja mislim da bi to bilo dobro rešenje, zato što on ima jedno veliko iskustvo. Drugo, njega možemo nazvati u stvari političkim ocem više stranaka koje su u koaliciji DOS, to izvornog DOS-a. Sutra će se definitivno znati. Ja se nadam. Bilo bi dobro da DOS donese sutra odluku. Kad već kažete priča se o tome, priča se i o tome da profesor Mićunović se dosta lomi. Ima razloga u suštini i politički za to. Nije baš jednostavno, sad i kad bi zanemarili sve ovo, da li ste, zašto ste, kako ste, doneli ste tu odluku, raspisani su predsjednički izbori, jel, i šta ćemo sad? Sad ostaje još da se neko kandiduje. Bez obzira na to, i to može da bude rizik za vas, za DOS. To, naravno, slažem se, jeste i lična odluka profesora Mićunovića, ali, kažem, vidjet ćemo, to ćemo znati tek sutra.
A kad ste već toliko bili na toj VD funkciji, kad ste zloupotrebili taj položaj, kad ste toliko dugo bili na dvostrukoj faktički moći i dve stolice, što niste vi bili predsjednički kandidat? Znate kako je? Da, znam kako je. Nije mi padalo na pamet. Pa iskreno da vam kažem, zaista sam dosta tereta podnela vršeći tu funkciju. Naime, kad sam preuzela tu dužnost 29. decembra, rekla sam da ću oprezno koristiti ovlašćenja koje mi stoje na raspolaganju iz prostog razloga što sam potpuno svesna da ja nisam izabrani predsjednik, nego da sam se na toj funkciji našla iz razloga što Srbija nije uspela da izabere predsjednika. Međutim, iako sam to rekla da ću oprezno koristiti ovlašćenja, morala sam da koristim najšira moguća, mislim pre svega na uvođenje vanrednog stanja. I moram da kažem da znam da je to bilo neophodno i sada mislim da je to trebalo uraditi, ali da mi je kao ličnosti koja se zalaže za poštovanje ljudskih prava ipak to bilo teško, odnosno ni u najluđim snovima nisam mogla da zamislim da ću biti dovedena u tu situaciju. A da vas pitam nešto iskreno, jesu neki momci odlučivali umjesto Nataše Mićić? To je otprilike ono što se vama spočitava. Ne, pa osim to što neće da učestvuju na izborima i kritikuju me, recimo, što ne raspisujem ili što raspisujem, a pritom time što ne učestvuju mi pokazuju da im ja izgledam kao dobro rešenje, kao vršilac dužnosti. A vi mislite na ove druge momke preko plota, jel? Da, da. A ja sam mislila na ove vaše. I na naše i na preko plota, svejedno. Jesu ovi vaši momci uticali na vas? Koliko ste vi stvarno odlučivali o svemu tome? Evo, ja sam rekla, znači u julu sam držala konferenciju za štampu i već sam naglasila... Evo recimo odluka vanredno stanje. Ko je tu bio prvi koji je rekao, ajde vanredno stanje? Naravno da se za takve teške odluke mora praviti kompromis. I naravno da takvu odgovornost ne može preuzeti samo jedan čovek. I upravo sam zato i pričala koliko je to teško, ali naravno da je potrebna saglasnost onog ko tu odluku donosi, jer na kraju krajeva on snosi tu odgovornost. U tom slučaju sam to bila ja. Još par pitanja samo za predsjedničke izbore, pošto ste i pravnik. Šta ako oni opet ne uspeju? Pa, onda se mora po Ustavu u roku od 60 dana znate što vas pitam? održati I mi novi ne izbor. pravnici smo se naučili da izgleda imamo mnogo tih pravničkih rupa, ima mnogo praznina. Prošli put, Ustav zapravo ovaj još uvek važeći i postojeći, a on će dakle važiti i ako ovi ne uspeju, nas je zapravo suočio sa rupom koja do tada nije bila viđena, jer su predsjednički izbori uspevali. I onda je nastala ova zbirka propisa koju ste doneli, ako se dobro sećam. Naime, pokušali ste da prevaziđete te, kako se to kaže, pravne praznine, ali tako, nepredviđenu situaciju. Je li to sad važi ako ne uspeju, jer ponovo ovo primenjujete, ili smo opet u pravnoj praznini? Ne, nismo u pravnoj praznini. Ne postoji, nije definisana situacija u Ustavu da predsjednički izbori ne uspeju, ali se može analogijom koristiti druge članovi Ustava i to bi značilo da se izbori moraju održati u roku od 60 dana od dana neuspelih izbora. Dakle, ne bismo imali problem. Nego biste nam vi još malo bili VD predsjednik. Ne, nego kažem, raspisali bi se u roku od 60 dana ukoliko ne uspeju. A ja verujem da će da uspeju. Moraju da uspeju. Nemamo drugi način da doprinesemo jedinstvu, da se ono što smo obećali, tadašnji DOS, da donesemo novi ustav koji jeste prioritet iznad svega i zbog reformi, i zbog obećanja, i zbog toga što je to Miloševićev ustav. Ne mogu da verujem da danas nekom odgovara. Oni koji traže prevremene parlamentarne izbore, njima faktički odgovara Miloševićev ustav. Oni upravo vas optužuju za to. Upravo je obrnuto. Pa što je obrnuto? Pa zato što se odugovlači donošenje novog ustava. A s druge strane, i ukoliko bi bili parlamentarni izbori, pa jel vi verujete da izvorni DOS ponovo ne bi imao dvotrećinsku većinu? Pa pogledajte rezultate od sinoć u Priboju, recimo. Pa loša izlaznost, na primjer, je jedan od rezultata. Pa i nije tako loša izlaznost. To je za lokalne izbore sasvim dobra izlaznost. Ali eto, i ti izbori su pokazali, ali inače verujem da će izvorni DOS u nekom budućem parlamentu imati dvotrećinsku većinu. Kad ste to pomenuli,
nije mi bio redosled da vas sada to pitam, ali eto tu ste na tim lokalnim izborima izašli u koaliciji zajedno za Priboj, ako se ne varam, ali to zajedno za Priboj nije bilo ono nekadašnje zajedno, SPO, DS i GSS. Doduše jesu i dalje GSS i DS, ali ovoga puta sa liberalima. Da. Šta je sa ostalim dosovcima? Otkud to? Neki doslovci su hteli da izmere svoj rejting i to je sasvim legitimno. I izašli su i proverili se na tim izborima na taj način. I izašli su samostalno. Nekoliko stranaka iz DOS-a je izašlo samostalno. Jel slučaj Priboj, to je pod pitanje, zapravo sugeriše šta zapravo znači strateški partner, recimo izgovoren od strane DS-a? Da li su to GSS i liberali ili ste samo u ovom slučaju tako izašli? Ne mora da znači, ali u svakom slučaju Građanski savez će imati one partnere koji su učestvovali u obećanju i ne samo to, nego koji su nastojali da ta obećanja ispunjavaju. I mi ćemo i verovatno i u buduće tražiti takve partnere. Pa ko su za vas strateški partneri? Vi ste za razliku od drugih, evo, na jedinstvu DOS-a se govorili i ovih dana kada su se neki odazvali na poziv G17, a neki nisu. Vaša stranka se odazvala. Da, moja stranka se odazvala zato što je moja stranka uvek spremna za dijalog, jedna tolerantna stranka i mi se potpuno nalazimo na različitim pozicijama. Stranka G17 koja je vanparlamentarna stranka i moja stranka Građanski savez koja učestvuje u koaliciji i koja je u stvari dosledna i trudi se da ispunjava obećanje o koje sam govorila, da učestvuje u sprovođenju reformi, a G17 ima jednu lagodniju poziciju i kritikuje DOS. Otkako su izašli iz vlasti, oni to rade. S druge strane, moja stranka postoji duže od 12 godina, a G17 plus manje od 12 meseci i moja stranka ne vodi sada izbornu kampanju, kao što to radi G17, nego će je voditi i ne plaši se nikakvih parlamentarnih izbora kada oni budu raspisani. Ali ste se ipak oko nečega složili, bar prema interpretacijama tih sastanaka, naime oko toga da se onaj drugi izborni cenzus neophodan za ulazak, za prekoračenje cenzusa za ulazak u parlament smanji na dosadašnjih 5 na 2%. Ne, nismo se složili ni oko toga. To je jedna ozbiljna stvar i to je odluka koja je složena i politički, i pravno, i tehnički i o tome treba dobro razmisliti i naravno o tome moraju odlučiti organi stranke. Tako da se mi apsolutno nismo složili oko toga. A svi misle da male stranke u koje uvek ubrajaju i GSS upravo navijaju za to jer ne mogu da probiju onaj cenzus. Odgovorila sam vam na pitanje. To je složeno pitanje, ozbiljno pitanje i o tome pre svega moraju da odlučuju organi stranke. U čemu se sastoji ozbiljnost u pitanju? Rekla sam Svako bi i mislio da je bolje 2. Zbog koalicije, zbog čega? Pa, šta je poenta? Jednostavno može se desiti da se mnoge male stranke zatrče da misle da imaju 2% i da na taj način se zapravo izvrši selekcija. Mislite da se razbiju neki strateški partneri, jel? Da se, na primjer, moguće je to. I sad da se ne bavimo tim, mislim da ima mnogo važnih pitanja. To jeste važno pitanje, ali ja sada nemam stav moje stranke o tom pitanju. A kada ste već rekli da ste se složili sa DS-om, evo ovog puta i oko Priboja, jel se vi slažete sa potpredsjednikom stranke i sadašnjim premijerom gospodinom Živkovićem i oko toga da dolazi mogućnost da se u slučaju da predsjednički kandidat bude Koštunica ili Labus i oni podrže od strane DOS-a? Pa ukoliko DOS ne bi imao svog kandidata. Vama to ne izgleda nemoguće? Da, ne izgleda mi nemoguće. Naprotiv, ja mislim da je vreme da pravimo mostove, da je vreme da se svi urazumimo i da se onako okupimo oko nekih prioriteta i da bi svakako izbor predsjednika bio važniji, demokratskog opredeljenja, bez obzira što je sada njegova politika dijametralno suprotna od vladajuće, odnosno koji opoziciono deluje, ali svakako da bi doprineo stabilnosti države. Sad ne mogu da ne budem cinična, rekla bi, a za koga bi se opredelio GSS u toj podršci, s obzirom da je u jednom krugu podržao Labusa, u drugom Koštunicu? Da, u prvom je podržao Labusa, u drugom Koštunicu, zato što je protiv kandidat bio Šešelj. I bilo je sasvim logično podržati u tom
cilju u Koštunicu. Dobro, to znači, evo, mogo bi da bude argument, jel, evo, podržali smo i prošli put, pa između dva zla kad biramo, izaberemo Koštunicu. Ne, u svakom slučaju mi smo i tada pokazali da smo dosledni. Dakle, mi smo za institucije, mi smo za izabranog predsjednika Republike, pa ne, ali smo, dakle, i sa tom podrškom iznosili svoj stav da mi želimo da predsjednik bude izabran. A između toga da budete vi i dalje VD predsjednika i da se podrži neko od tih kandidata, kako bi vaša stranka i vaša koalicija reagovala? Da li bi u tom trenutku, recimo, da u drugi krug, zamislimo ovakvu situaciju kad već govorite o doslednosti, zamislimo situaciju da u drugi krug, na primjer, odu kandidati koje vi ne smatrate demokratskim, recimo iz nekih stranaka koje GSS prvenstveno nije smatrao demokratskim i ne misle da su to dobri kandidati. Da li bi u tom slučaju se vi pridružili onima koji brže bolje pozivaju na bojkot, odnosno da padne taj izborni cenzus i u tom slučaju, evo, vas uvaljuju u to da ne izlazite iz te fotelje, a ni iz vile u Užičkoj? Ne mogu da verujem da može da se desi situacija da se apsolutno ne prijavi ni jedan kandidat koji ima demokratsko opredeljenje. Dakle, to je jednostavno nezamisliva situacija. Dobro, vama je zamislivo da, na primjer, glasate za Tomu Nikolića? Meni to nije zamislivo. Naravno da mi nije, ali kažem, uverena sam da će biti kandidat demokratskog opredeljenja. Od ponuđenih kandidata vidjet ćemo ko je tu najbolji. Ali iz Užičke ipak izlazite? Naravno, naravno. To nema veze sa predsjedničkim izborima i dobro je da ste me pitali za tu Užičku, oko koje se dosta diglo prašine. Ja moram da kažem da sam se tamo uselila 12. marta nakon atentata na premijera Đinđića, znači posle uvođenja vanrednog stanja. Pre toga sam 2,5 godine provela po hotelima Excelsior Moskva i nije mi bilo prijatno, bilo mi je jako teško i meni i mojoj porodici. Ćerka nije išla u školu, nije viđala svoje prijatelje, bili smo okruženi sa policijom naoružanom do zuba i dakle tamo sam, moja porodica i dalje živi u Užicu, ja svaki vikend idem u Užice. To znači da ste u ovoj vili sami? Da, znači da sam u toj vili sama. U stvari je koristim samo da prenoćim, pošto imam obaveze preko celog dana, a vikendom idem u Užice. Pa šta sad vaši... A i sada, mislim, uskoro treba se preselim. Našla sam neki stan, sam iznajmila. Zato što verujete da će biti izabrani predsjednik ili zašto se to sad na jednom selite? Ne, ta vila nema veze sa predsjednikom Republike. Ta vila, po mom mišljenju, a mislim da je to rešeno i formalno, u nju će se useliti predsjednik Svetomarović. I jeste, to je jedna luksuzna rezidencija i potrebno je da gospodin Marović... Po onoj podeli ključu pripada državnoj zajednici, jel? Da. I ja očekujem da će se on tu useliti. I to je ozbiljnost državne zajednice. I na taj način može da se, znači, jedna ozbiljnost državne zajednice. Hoće mu biti komotno? Ja se nadam da hoće. A vama? U fotelju u kojoj ćete sedeti? U kojoj? U fotelji u kojoj sedim, fotelji predsjednici parlamenta. To znači, ostajete na mestu predsjednice parlamenta. Pitam vas ovo zbog toga što kad ste već raspisali te predsjedničke izbore i eto, nadate se da ćete se lišiti funkcije VD predsjednika, ne uslišite molbe da podnesete ostavku na mesto predsjednice parlamenta. Tu se kuvalo jako mnogo. Već sam vam rekla, postoji predlog za razrešenje, o tome će odlučivati većina. I ja sam vam već rekla da će tu izgleda ponovo biti magičan broj 126. Je li vama taj broj magičan ili mučan sada, zbog svega što se desilo? Taj broj je broj koji se traži po Ustavu, 126. Dovoljan broj poslanika da bi mogla da se donese bilo kakva odluka. Može da ih bude više, bilo bi dobro da su tu svih 250. Nažalost, imamo problem da opozicija, koja inače ima pravo da vrši opstrukciju i da ne učestvuje, recimo, u glasanju i u kvorumu, to pravo koristi obilato, odnosno to je jedan proces. To više nije opstrukcija, to je čista destrukcija. I na taj način se ponovo vrši degradacija institucija, a pritom se neki od njih zalažu za jačanje institucija. Ali vi bi trebalo da gledate probleme u svom dvorištu pre svega, a to znači da sami obezbezite svojih 126 poslanika. Kako se zove ponašanje vaših poslanika? Isto se zove obaveza, kao svih.
i nemam ja vaše i naše, nego to su Sad svih mislim na 250 DOS-ove, mislim na poslanika. DOS-ove poslanike, vladajuće većine, na to sam mislim. Oni se ponašaju, oni su mnogo redovniji, moram da kažem, mnogo su odgovorniji i redovniji i dolaze na glasanje i učestvuju u kvorumu. Faktički jedino oni prave taj kvorum za odlučivanje. Znate šta, u kvizu se to A kaže... svi su dužni, mislim, građani plaćaju sve, i opoziciju i ove koji su na vlasti. U kvizu se kaže da, ali nije bitno. Dobro je da su redovni, ali nisu dovoljno redovni i pretpostavljam da vama sa mesta predsjedavajućeg predstavlja ipak broj 126 magiju. Da li će biti ili neće? Iskrena da budem, jeste teško da se od 131 poslanika u sali nađe 126. Priznaćete da je to zaista visok procenat. Ali poslanici čine velike napore. Dešavalo nam se da su ljudi na pojedina glasanja dolazili iz bolnice sa koncima posle operacije, u kolicima invalidskim sa štakama i recimo jedna poslanica je došla prilikom jednog glasanja, iako je tog dana umro otac. Hoću da kažem da to su ljudi koji su zaista uložili veliki trud i napor da bi parlament funkcionisao i moram da kažem da mi je žao da zbog čitave ove sada jedne medijske afere je sav taj trud na neki način pao u vodu. A mislite da je to medijska afera? Sad sam vas pogledala i shvatila sam da kao žena ženu onako gledate me ispod oka na reč magija. Nisam mislila, ali eto, podsvest možda radi. Nisam mislila na magiju Mađikorama, da ste izmislili 126, ali evo pitaću vas naravno i to. Nego sam mislila da je to stvarno magičan broj koji se svi trude da postignu, je li tako? Ovi dobore vlade, ovi vas da skinu i sve ostalo. Jer je to uslov po ustavu. Sa funkcije, mislim. Ali u ovom konkretnom slučaju, je li vi stvarno mislite da je bila medijska afera ili je bila afera u parlamentu? Je li bilo kvoruma? Po meni to je bila medijska afera, a evo i zašto. Mislim, imate samo, dakle, u medijima i neka priznanja i iznošenje nekih dokaza, a ja u parlamentu nemam nikakvu inicijativu za pokretanje bilo kakvog postupka za osporavanje, recimo, tog glasanja. Ali imate krivičnu prijavu koja je podneta protiv vas, to znate sigurno? Da, naravno da znam. I to nije prva. Imam krivičnih prijava koliko hoćete. No, naravno, to... Stvarno, koliko imate krivičnih prijava? Mislim, prestala sam da brojim, no svaki građanin može da podnese krivičnu prijavu i podnosili su mi zbog raznih stvari, ne znam, zato što nisam zakazala sednicu 1. oktobra. Imam jednu parnicu za naknadu štete zbog pretrpljenih bolova i straha jednog radikala prilikom mere udaljenja koje je preživeo i tako dalje. Vi niste uzvraćali sličnim merama? Ne. To je, znači, nadležnost sudova i pravosuđa. Niste pretrpeli ni strah, ni bol za ovo vreme dok ste bili na toj funkciji? Pa da, jesam, naravno. Pretrpela sam, mislim, nije bilo lako 1000 puta, pa eto u tom slučaju, pravo da vam kažem, pretrpela sam strah da li će taj poslanik stvarno da preživi. Međutim, ispostavilo se da mu je bilo dobro i već je za narednih 2 dana se našao ponovo u parlamentu. Ali krivična prijava stoji? Da, stoji. A što stoji? Sad ću da vas prozivam i za sudstvo. Ne, to nije krivična prijava, to je parnica gde se traži naknada štete. Koliko dođete za to? Mislim da je negde oko 500.000 iznosi taj tužbeni zahtev. Pa ili imate da platite? Nemam. Znate kako kaže ona narodna, pravda je spora, ali dostižna. Jer se vi bojite toga da je spora, odnosno radujete se, trebalo bi da se radujete ako je spora, a da se bojite onoga ko je dostižna. Ne, ja bih se radovala da je brza i dostižna. I ne samo zbog mene lično, nego i uopšte. Da li će da odgovara? Ja sam spremna uvek da odgovaram. SPS vas je tužio krivično povodom ovog poslednjeg slučaja, kako ga skraćeno zovu Kori Udovički, pa sada i guvernerka nova vidim da se oglašava u smislu da ima problem. Mislite li da zaista tu možete da dokažete da je bio kvorum ili da neka suprotna strana može da dokaže da nije bio? Jeste vi ležerni zbog toga što mislite da oni ne mogu da dokažu ili zato što ste vi sigurni da je kvoruma bilo? Prema skupštinskom mehanizmu ja mogu da tvrdim da je kvoruma bilo. Dakle, prema službenoj evidenciji, prema
elektronskom sistemu za glasanje, pritom prilikom utvrđivanja kvoruma, moram da kažem da imam samo kvadratiće, nemam imena i prezimena ispred sebe. Verovatno ste to nekad videli. Dobro, oni vam kažu, ali imate ljude. Pa kada imate skupštinu, pa da imate ljude, ali imate najmanje 126 ljudi i 3 ekrana. I ajde da vidim tog ko će za 15 sekundi da prebroji najmanje 126 i da ga uporedi sa elektronskim prikazom. Dakle, po proceduri, po poslovniku, ja sam kvorum imala. Ukoliko neko sumnja da nisam, ukoliko neko osporava da nije bilo kvoruma, neka podnese inicijativu. Prvo sam ih ja to savjetovala, može da se traži zakazivanje nekog odbora. Onda ih je savjetovao predsjednik Vučetić, koji je posle toga nešto rekao da on baš i ne daje savete. Onda sam podnela inicijativu. Pokrenula sam postupak pred Ustavnim sudom da se reši taj sporni slučaj u postupku koji Ustavni sud smatra primerenim. Ta moja inicijativa je nazvana molbom. To nije molba, to je bilo pokretanje postupka. To je bila, kažu, krađa vremena. Ne, kad sam dobila odluku, ne, gospodin Vučetić je sam već dao neke izjave i zato sam mu ja uputila inicijativu, jer nemam drugih načina, jer nemam nikakvu inicijativu u Skupštini. Razumete? Dakle, oni koji osporavaju i oni koji sumnjaju nisu podneli nikakav papir, niti, mislim, bilo kakvu vrstu postupka da se to ispita. Pokrenulo je tužilaštvo. Vidim da je tužilaštvo sada ono koje je vrlo decidirano i konkretno tražilo pod jedan listing koji niste dali SPS-u i to zaboravih umalo. Da. Pod dva istragu o karticama i tome da li ljudi imaju dvostruke kartice. Jel imaju? Ne, ja ne znam da imaju. Mislim, možete, pazite, ukoliko ste zaboravili svoju karticu, postoji mogućnost da vam služba u Skupštini izda neku privremenu karticu. I, jel tako može da se manipuliše? Evo, vama je glavna dužnost da vodite red, rad i disciplinu u parlamentu. Je li tako? Da. Da se odgovorno ponašate prema tome da kažete šta radite bre s tim karticama? Jel kažete? Jel postoji ta mogućnost? Kao ja sam danas zaboravila, dobijem drugu karticu, neko stavi moju karticu. Ali to je njihovo poslovničko pravo, razumete? Dešava se da ne zaborave kartice i to je njihov potpuno, mogu da traže i to se vodi evidencija o tome i službe o tome vode računa. Ne mislite valjda da ja mogu da kontrolišem, da sedim tamo oko policajac i još da gledam da li neko je zaboravio karticu i da li sada on vadi neku privremenu karticu. Jeste vi zadovoljni tim sistemom kontrole? Sad kad sve ovo ovako pogledate, vidite koji lično u krajnjem slučaju imate problem, hoćete vi tražiti da se nešto neće? Pa znate ko je zadužen za kontrolu? Molim vas, znate ko je zadržan? Mislim, u svim normalnim zemljama i u svim parlamentima sveta. Opozicija je zadužena za kontrolu. Pa evo, kontroliše vas naknadno. Pa nije naknadno, ali nije bila prisutna tu. A i kako nas naknadno? Gde je inicijativa za pokretanje postupka? Gde je papir gde oni osporavaju da li je bilo kvoruma ili nije? Nema ga. Dakle, na njima je, na onima koji sumnjaju i koji osporavaju. Gde je listing SPS-u? Evo, pita SPS posredstvom suda. Dobio ga. Mislim, i to je smešno i ta krivična prijava je smešna. Pa pazite, kako je jedna vanparlamentarna stranka G17 uspela da dobije listing? Tako što mu je dala Demokratska stranka Srbije. Pa zašto bih ja sprečavala jednu manju poslaničku grupu, opozicionu SPS, da dobije listing, a dala sam jednoj većoj opozicijonoj stranci kao što je Demokratska stranka Srbije. Tu nema nikakve logičnosti. Jednostavno neko dobije pre, neko malo kasnije. SPS to uglavnom i traži zbog neke svoje unutrapartijske discipline. Svi dobiju te listinge, nekad malo sačekaju, to je čisto tehničko pitanje. Tako ćete se braniti na sudu, jel? Naravno. Hoće sudstvo u tom slučaju biti nezavisno? Naravno da će biti nezavisno. I ja sam, kao što sam rekla, spremna sam da odgovaram za to. Svi su dobili listinge i apsolutno nemam... Dobro, meni ste rekli pred emisijom se ja nekad ponašam kao tužilac, ja sam se trudila da do sad budem fina, imam 7 minuta da ne budem fina. Jel vi poznajete Nedu Arnerić? Mislim, ste gledali Tifusare, na primjer? Da, jesam. Poznajem, naravno, i ona je moja kolegnica u parlamentu i naravno da je poznajem. Već sam vam odgovorila na to pitanje. Pao vam je mrak na oči na toj sednici? Ne, nije mi pao mrak na oči, nego jednostavno, evo, ja vas molim da dođete, da proverite vi vaše sposobnosti, da li je moguće da proverite da li su svi poslanici, a pritom imate samo te elektronske mehanizme, dakle kvadratiće, nemate imena i prezimena poslanika, a za mene su svi poslanici potpuno jednako poznati.
Razumete? Nema neka sad posebno poznata sad ličnost, pa ja sad baš samo gledam u tu poznatu ličnost. Dobro, gospodina Rafailovića, ne znam da li znate ili vam je podjednako poznat, on je rekao da nije bio. Šta se sada dešava sa tim? On kaže nisam bio, nisam glasao. Ma ne samo Rafailović, i neki poslanici SPS-a sad kažu nisu bili ni oni. Pa to je smešno. Mislim, evo, kako bih vam objasnila? Evo recimo Zvezdan Jovanović je priznao da je pucao na premijera Đinđića. Ali se za to vodi postupak. Ali on sada nije automatski osuđen, nego postoji procedura, znači postoji procedura u kojoj se utvrđuje istina i dakle i u ovim slučajevima, naravno ukoliko bude inicijative, ukoliko neko sporava, mada je danas već 2 meseca prošlo od te sednice, naravno, pa ne mogu ja da radim posao opozicije. Valjda sam dovoljno uradila što sam im dala savet, što sam im dala odgovor Ustavnog suda koji im ponovo daje savet. Molim vas, to je sada potpuno na njima. Dobro, da li ćete vi sada imati neviđenu tremu pred prvu sednicu jesenjeg zasedanja? Ko će doći, da li će doći, ko će biti u kojoj klupi i kako će da se glasa? Hoćete li prihvatiti da se ponovo glasa rukom, što je sigurno? Mislim da je ovo sve što se izdešavalo poučno bi trebalo u stvari da bude za sve, kako vi kažete, i za jedne i za druge, i one koje su na vlasti i u opoziciji, i ja očekujem da nećemo imati problem sa kvorumom. Ja svaki put očekujem da ih dođe svih 250, naravno. No situacija je, kao što znate, potpuno drugačija. Svi kažu da ne mogu da dođu do Nede Arnerić, ne znam da li do gospodina Rafailovića ili već ove koji tvrde da nisu bili mogu da dođu, da li i njih očekujete u sali? Naravno, rekla sam svih 250 poslanika. Mislite da će sad iz kontre? Pa da, doći će da obaraju vladu, verovatno, pa će biti kvorum. Ili ima šanse da opozicija nakupi 126 glasova? Pa to ćemo da vidimo, ne mogu da vam kažem onda zašto bi postojao parlament ukoliko ja ne dajem prognoze. Dakle, vidjet ćemo ukoliko nakupe, onda će pasti vlada. Administrativni odbor bi trebalo da zaseda sutra. Vidim da je danas bilo razmene vatre između predsjednika Ustavnog suda i predsjednika administrativnog odbora, a na temu mandata, odnosno ove odluke da je svaki čovek nosilac svoga mandata. Da. Pa eto, možda da je to primenjeno, a trebalo bi da je već primenjeno, kaže predsjednik Ustavnog suda, možda bi strah od toga ko će stvarno imati 126 tih glasova i s jedne i s druge strane bio veći. Kad će to biti primenjeno? Već su održane 2 sednice administrativnog odbora i odluku Ustavnog suda su dužni da poštuju svi, kako Skupština, tako političke stranke, i ja verujem da će ta odluka biti doneta uskoro. Još uvek je u okviru zakonskog roka. To znači da vi se sad ponovo pozivate na zakon, ali u smislu imamo celih 6 meseci. Hoćete iskoristiti celih 6? To je složen proces. To je zaista složen proces gde učestvuju i političke stranke, i Republička izborna komisija, i parlament treba odrediti sad ko je došao na čije mesto iz različitih poslaničkih grupa. Da li je jedan poslanik došao zato što posle smrti, recimo, nekog poslanika ili zato što je neko otišao na recimo da bude ambasador ili već, to je prilično komplikovan i složen proces, ali ja verujem da će administrativni odbor uskoro doneti. Dobro, ne radi se baš o 2000 ljudi. Mi imamo u redakciji to, inače taj saziv, možda da pomognemo administrativnom odboru. Zaista jeste dolazilo, sad šalu na stranu, do izmena, ali nije baš toliko sveta. U krajnjem slučaju, kad ističe tih 6 meseci? Pa ističe negde u sredinom novembra, mislim da ističe tada. Je li sad kombinatorika koja nije film, ali jeste, može da bude legitimna, do duše politička igra, da se odmah stavi na glasanje pitanje poverenja predsjednici i vladi, kad još nema toga, pa onda koliko ne mogu 3 meseca postave ponovo to pitanje? Mogu. Mogu svako malo da postave pitanje poverenja, pa onda da se ne sikiraju što se toga tiče. Do kada ćete biti predsjednice parlamenta, šta kažete? Pa, mislite da ćete imati pun mandat? Vidjet ćemo na narednoj sednici. Možda se izglasa nepoverenje, odnosno možda budem razrešena. A do tada ćete biti najmanja stranka sa najviše moći, kako mnogi kažu, i sitna žena sa takođe najviše moći. Između ostalog, sedite i na Vrhovnom savetu odbrane kao VD predsjednica. Jel odlučujete o nečemu bitnom? Jel vas pogađaju podjednako sve, kao i ove druge učesnike, muškarce, stvari koje se dešavaju u vojsci, na primjer? Da, naravno. Pa nema reformi bez reforme u vojsci i mislim da je ovaj saziv VSO-a, koji faktički radi od marta meseca, napravio krupne korake ka reformisanju vojske i
onako i krupne i vidljive i nadam se da će se u tom pravcu i nastaviti. Jednostavno postoji konsenzus, postoji dobra politička volja između članova VSO-a, to su gospodin Marović, Filip Vujanović i ja, i pokazali smo, kažem, rezultate vidljivim mnogo bolje nego prethodni saziv VSO-a u kome su sedeli Vojislav Koštunica, Milo Đukanović i Milutinović.